Goko ni kwa Kikuyu podcast guys. Thutha wa timu ya Linda Mwananchi kuga matigothi kuria Olkarao na thutha wa Rigathi wa Gachagua kumera matikageria gukinya kuria, mwena uyu ungi ni mararakitwo na njira nene muno. In one of the post nyonire Moses Kuria akiuga atiriri ati riu Linda Mwananchi mena namba yake tondu ni magirio ni Gachagua, ti Gachagua ni tribal agatia mamwethe na namba yake no maigire mwena wake. No riri Linda Mwananchi no magerie guthie mwena wa thirikari. Can they try? Nego muthomera post hiyo. Still ndaigwite muthoni wa Kiruba wa Kameme akiuga atiriri ati nimeguthie kuria Olkarao mari mathie wiki ino yahetukire gwiciria magi postpone makiwaga meguthie wiki ino iki. Ndamoria nao muthoni wa Kiruba niwe ni ukoretwo ukihitwo na njira nene muno, ndaguthaitha mutigathie Olkarao by election itekikite. Niwona gutumira Linda Mwananchi kurehe goons guthuka igetha githurano kirugamio ni kuraguthirie ihiga na njira nene muno. No mamutumire inyui moke mucemani wanyu uthukagio, marehe mikora mucemani wanyu uthukagio igetha mauge ningi githurano kiu gitigakorwo gikuo ni undu wa haro. Aikoni marathi kuria Olkarao team Sanjamuka kindly the after by election, no mutigathie before by election. Igetha kuria ukona thayo, igetha kuria gutikaumire ngui andu matikegwatie kana matikona gitumi ya kugati ni marugamia na kire election ya kuria Olkarao. Oroyo wali na Mwananchi guthie kuria ni uturite mweno uyu wali jimu na njira nene muno. That's the perfect timing they had ya ukosi ngui. That was the only option they had ya ukosi ngui. Tondu gukungi megukosi ngui atia njira megukosi ngui atia anti tiga gukorirwo na mucemanio munene wa gisiasa moke marehe ngui ndaici megukosi ngui atia. Like G was very right. Taigwai oria Moses Kuria augite yatha maundu maya tumarie kwa undani. Dr. Irungu Kang'ata, Edwin Sifuna, Geoffrey Sosi, Caleb Amisi, Jack Wamboka, Wanami, and Jimmy Angre Bob Orengo. Now you know, I am your only true and honest friend in the mountain. Like other Achawa is Eldimabo Talent, tribal, egocentric, bigoted, England. You have my number. Ati Moses Kuria ruarera Irungu Kang'ata atiriri Asifuna atiriri na aciangi ati no mamwethe ati mono rekwa thina be ati uyu nie ati mona ru uyu nie true friend, true and honest friend. Hego plan ko thaihiga ijo shikegwatio. Linda Mwananchi understands this thing very well. Ina matirare kuria mwena wa Kisii, what happened? In fact, then wagathoko kau gwicaumirire no gathoko kau gwicaumirire kare andu uria Asifuna mahoreirwo andu na ngari na bathi ona matirauga mahau guthi kugura. Kwina thoko ici cikoragwo along farafara, andu na ngari moka ngari kweko ni bathi karuga mahau, andu makagura matunda na kenaki makendea kana indo iria maragura. Riu farafara kau ngari citirarugama. So economy ya that area mikora na gunsi atumirirwo thaici netinetio maguru andu nikolalamika malalamika, and I hope you so Linda Mwananchi are not fools. In fact, na undu uria munene weho ni atiriri Linda Mwananchi ena ngumo ni tondu nirahura Ruto. Agikome mwena wa Ruto matingira na ngumo thaici Sifuna okire auge ni anyita Ruto baru, ni okire auge ni anyita Ruto baru, popularity yake yothe kwisha. Thaici Orengo ni okire auge ni anyita Ruto baru, uri andu mamuigite kwisha. Linda Mwananchi ena ngumo na ena ritwa riu tondu ni mafinga thirikari, tondu ni mauga uhoro wa one term. Babu ino mothe ni okire auge ndi mwena wa Ruto kwisha.
mena ritwa riu ni tondu ni marafinga Ruto, and they know the consequences ya kuingira mwena wa Ruto. Undu Linda Mwananchi kwa guthi kuri Olkarau ni gitio kinene that ni ma prevent undu ria ungere gayukano nene gatagati kao na mwena wa alternative government. Of course true. Imagine agikona mathie Sunday kumire ngui gutwike gutigakona by election kungiatwika atia kungiatwika riu andu aya memo na thirikari ni gutumirwo matumirwo yetiguo. So ma prevent mauga atia usipojenga ukuta utajenga ufa. Ma prevent riu kaundu kau kanini ni kaundu mangihota gusolve. Ona mairwo ni Gatho Gachagua ati matige guthie, ona igwa Kang'ata kwirwo atige kiherehere. Kau ni kaundu mangika thi masolve. No ati angikoni mathie kuria kumire ngui githurano gitwike ni kiarugamio igakorwo postpone, undu ucio ndungihota gukorwo solved. So ni maundu maingi muno marigiriria, maundu maingi muno. Timu ino ingi irendaga ati make sure kuria ni kumira ngui igetha githurano gitigakorwo gikwo. They know they'll be humiliated on ballot, so they feel so bad. The only option they had ni githurano kirugamio. IEBC nayo riu Rigathi Gachagua is very powerful. No, the statement here yake riu IEBC hariri it's a must githurano githie na mbere. In fact toro uguo tu they have to give credible nini ukona election ithie wega. Kila mundu akirorete IEBC guru ever kong thaici ona akiambia kwa gatoro tene muno Evocon na andu makimwita Evecon Evocon Con ya CON thaici akiambia kwa gatoro tene muno because icon wetikira kutumirwo then ekwa handu harito muno ni menyerere. IEBC na no ngine ko stand by matigatumike. Gachagua is powerful by the way. Kende mwira Gachagua ni powerful. The statement yake maundu maria aragarurire ni maingi muno. After his statement maundu maria aragarurire ni maingi muno. Maundu maingi. In fact members of public makoria okay koguo eve kongarona ndona mahitia ma thirikari ona mahitia ma mwena uyungi nikyo wonia ona gatheti ya Saturday kimwita biased todo arona mahitia ma mwena uyungi ndona mahitia ma thirikari ni ambia gukon na kiria ni ambia gukorwo na bias tene muno na ni by election a general election wathi atia akwimenyera bũrũri ni ukahia no ta katiba ino tete higo ya katiba ya higo mundu uria etagwo atia higo ya Kibaki etagwo atia ya hurukire oyo ririo who won akiuga I don't know kivuito thaici ti higo yo tutathi na katiba yo twathi na katiba ino njeru ria election yagire uko handled everything ti ukire uge ati mundu fulani ni ahotana acha tutire thaini wa katiba yo ati no ukire uge mundu fulani ahotana ati riwa gati ati president elect ni mundu fulani acha Jodhiwe higira handu uge ati mundu fulani ahotana ti katiba ino ndetekeretie urimu ucio eni uguo niguo ikarete uguo niguo maundu mahuana moni manyu niko inyue munona atia thengio ngiwa matina murathwe guys this is what it is kwani iko nini God bless you thengio ngiwa matina murathwe guys.